Ini bung sejak baik nanti cuma yang kau. Ready? Like hambai atau electronic media, Haimandak, Hajak atau electronic media di Rikha. Di sini orang Haisok Hajak, AMRTD, di help. Sini orang benang MDC, Konet Tiprasa, sini orang benang chairman, Rodi Tiprasa, orang benang chairman, Sedi Tiprasa, di sini Khumulwng Ttaadc chairman, orang benang Tiprasa, di sini Total Project, sini executive engineer, di assistant engineer Nok Phiyokgui, sini URD Nok Phiyokgui, joto official staff. Ini जों बेलाय खाtung जानाय कक sini RDW ni engineering division जों खोलौखा जों Tiprasa था बुबाग्रान नेतृत्व फाइमा नि यागुलो जों agriculture ni engineering mun खोलौखा sini हाय जों एक बोसोर पाइमानि कामानि यागुलो जों support नामानि के 20 तारिखो जों अप्लाई मानि 10 तारिखो आपनो एक बोसोर नि रंगै माखा एक बोसोर नि बिसिङाव जों ते गायसा Agri engineering division जों खोलौखा sini main division खोलौमानि के हाय जे PWDO ताबो आइडि नि हाय इंलिया साम अनेक गोबां साम वार्कनि भलिउम लाय बाङै थांखा जों फाइमानि यागुलो जे engineer अबलाय staff shortage दंबो हानि बाङै जों division खागै जानजा पार्ट साम खायनानि बागै बे जोंनि सामनो जों बाहाय स्मूथ ते स्पीड फाइमानो बनो नाहरैनो जोंनि आरडिनि गासै engineering division खोलौनानि वानसोय जों दिनै टोटाल खोलौलायखा जों आसा खायो जोंनि आरडिनि जे engineering अन खोलौमानि बिसिंखै जों ते जोंनि एडिसि हाफांनि सामनो दरवै माना ते जों फाइनान्सियल जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेंट अफ जों एग्रीकल्चर नि आरडिनि हायखेनो engineering नि गासै division जों खोलौवानि वानसोय दङो फाइनान्सियल जों बनबो खायना जानिखे जोंनि फरेस्टआव गोबां engineering नि पार्ट साम खायजानाय दं अमा हेके जों जे जोंनि division खाखैनो जों खागै चिकन ते दायित्व दरवानि बागै जानिखे गासै डिपार्टमेंट बाय रिलेटेड नि दङो बनो जों साम दरनानि हेके जों जानजा डिपार्टमेंट जानजा सामोन जों खागै दरवानि मान फायनो वानसोयनो जों दिनैबो आरडि नि engineering division खोलौखा Sir, oboni sekangke bojo tongon tai bom hayo samu problem ungkuk mani obok khayni bagi. Agi hinge जों फाइमानि sekangke जोंनि agriculture of engineer division kore RDO division kore joto samung civil work construction work joto no PWD bai chalok jak hinge state of nai nai khe जों RD division boro already khajak dong agriculture ni bo haino boro ni already engineering division khajak dong hinge hani bangai जोंबो गायसेनि आन्दाराव दानि बाथ्राखौ थानाय दं जों जोंनि construction part civil नि जे work खामानि न जों जानजाखे बागै रखांखे तांनाय दंबो तांथौजाय जे दबो दखौ खानि बाङैनो जों अमाहाय माखाय जोंनि division को ताखौ लाइ थांनाय बिसाव एडिसि सरकारनि फायसो जे दाबो एग्रि निता कुनु सक्सेस एग्रीकल्चर नि तो सामन गोबां माने चलेखा जोंनि ट्रेनिं प्रोग्राम रो कलस ग्रेस रो दुइटा अलरेडी 1.17 लाख नि तागारजला ते ओमपी आमसायो जों कलस ग्रेस ताबो जों इनग्रेशन फाउंडेशन जों खायमानखा मार्केट सेदो जों सुनांखा जागा नते एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोलनायनि बागैबो जोंनि साख्रा मुं दङ फाइनान्सियल जोंनि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जों खोलौइ माखासे जोंनि तिप्रासा आमसायो ताबो जों जे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय ताबोंनि टोटाल टेक्नोलॉजी बाय जों बाहायके जोंनि एग्रीकल्चर ना डेवलप खायमानाय बाहायरो जों फोरोङै मानाय दैबो जोंनि एडिसि नि आमसायो ताबो 90% इरिगेशन फेसिलिटी गरै मिरक जतन साइमाव जोंनि तिप्रासा आमसाय थांहांसे ताबो ड्राई केनोजर इंगे जों जे कल्टिवेबल लैंड दंमोन न जों बाहायके इरिगेशन फेसिलिटी रयमा
boni bangai bising central government te state government NEC mithani ro proposal bangma agriculture department hoite ro hokha keba taksi jura kono green signal maya ko asa khayo khaine chalo manai boma khangke chini agriculture je cultivable land komani ro no jeng irrigation facility ro hui a jaga jeng tabak je one time jeng cultivation khai tongman no 2 times 3 times jeng bahake khai mano boni bagui chini sarkar ni kom last sungsiwa na orobo chini budget je agi ni wo je jeng khaya khajaya tongman no jeng kotau ke kobangma tongbo jeng mention khaijai ke amai somai janai ar ni bisian mention khaine ni muso chini fishery department ni fisherman colony jeta rajya sarkar agi bugwan soya ni ADC hapang bugwan soya je fisherman colony khaine je a bai related a no oi phali chanai ama haino family ni bagai colony khaine ni bagai state government bugwan soya khai ADC hapang bugwan soya so 500 family fisherman colony khaine ni bagai chini budget do jeng allocation khaika state government bi Agri khaika jeng daiti no bon samse mana hini asa klai tei bahaikene chini je tei sino ang samani agriculture research center khaine ni bagai agi ADC hapang bugwan soya state government bugwan soya bona chung one shot ka sudu agriculture research center simiya jeng agriculture college bu ADC hapang ni khet kholokna ni bagai chini one shot mung khaika je sport council ADC hapang kuno dino bono one shot yakho state bu chini no sport council khagona ni bagai borok one shot kya jeng ADC hapang bu bagai na cricket khaimani sport council khaina ni bagai jeng CO pass khaike one shot ka jeng committee bu khana tourism ni department bu jeng alada khaine agi ICA ni tongman ICA tongnai tourism department tongnai ama hai jeng one shot ama hai ke kwang man tongo jeng bono mention khaike amte onek somai na ambai